Charity Bennett hi anau pante tata chungkwa khosa thei takachanga seilian ania adule mamo baka engkim a o apiang anei thei china ni anu hian sumle pai anga tok boka private school a hlir akal chin boka anuam ti zong apiang chu adi thei china ni sakor chung chuan emo golf khel poni se club changkang tak taka te po chuan a hun a mang fawa sap hawin luxurious life anti angkha a chen ve hle ani nimasela kumruk mi lek ani lain charity nu chu a pasal charity pa tha thuwa man ania jail chunga karuk lek om nuin alaka puna om zong zong laka chuan a fi hlim hlo maya chwa zalen ani le ta ani nimasela charity chuan a silent thlengin apa chu tunge ania a chanchin le thil dang te chu shiat mu mal anei lo pha ani charity nu hian pasal voisari ilai mai ania charity chuan anu ngai sakna tak tak dong lovin an she china chumi awang chuan fa anei ve huna chuan anu anga afate enkolo sham turin amale ama chu thute ein tiamani charity hi lekha thiam thei takania pol chen khat abo kan chungpoin chatakin high school azau theiani nimasela kumsom basari alotling chuan chen tharte komin thil chalo lama ein mang chho chanta a heroin te edikin nun mumal lo tak anei ta a ti chuan kumsom pariat ani in charity chuan naw apai ta a anaw pa chu alo dong song cha hleya nun thar anei pha boka anaw pai tan chuan ain hlan ral ani bera naw hwalna sap hawin baby shower anti mai te nein anaw pai ming tur te chu a pho a mi pa ani don ti a shat lo ka wangin Paris Bennett ti chu a pho ani Paris chu anu pum chunga changa a chwa chuan charity tan chuan khovela thilmoi ber avani changem charity chuan naute Paris chu anun pum pui hlanin ain kola mangai na tak tak nen amomo engkim ati sak china ni Paris chu anaw pante tata no pangdang lam tak mayania afing uchuak hleya artlama abon hle boka charity chuan afapa chu anun chan him tu ani tho asoi china Paris alo puitlin nuwa po atana a hlutzia anun thlak danglamna anun chan him tu ani zia chu kalashilang ati china ni Paris chu kumriat alawni chuan anu charity chuan afa pani na tur apaile ta a nimasela Paris chuan naw anei tur chu a hlim lo hle thonga a thik ngal ti ti deuh derani naw anei kherpo a chulna a shelawa anu in anaw tur apai chung zong chuan alom lawa naw apai ti po chu a haidar saklatani nimasela charity fa pani na ela naute du tak mai chu alo pian chuan rin lo dewin Paris chuan anaw chu alomin a hlim le phian maya annu charity po athoveng huayani Parisan anaw chu duataka apum vel mu phei chuan anuna chuan tlak cham nei rengin an shelawani elai chu alo len deuh nu chuan no pang chian kom thiam tak mai ania a hlim thein midangte ti hlimpa a hanlam velte chu nuam ati tak zeta Paris chu nu cha chatak ani zate anu chuan a shil fo china ni Paris chuan uni na a she chang hleya anaw elai chu ain fiam pui reng china anin wonder china Paris hian anaw elai kor hak tur thlengin a thlan sak thlap china elai chuan a u chu fashion designer ani thute a soi ve bok china ni ti chuan February ni li kumsang ni pasari aloni chuan Paris chu kumsom pathuma upa ani ve towa anaw elai po kumlia upa ani ve to bokani kumsang ni pasari February ni li zana chuan charity chu na a akalawangin afate pani chu annaw umtunu nen chuan inan lo nga ka charity chu football khelna hmuna Buffalo Wild Wings a na athoka hemizan kher hian ana thona chuan a boy hlea a ho har mel bokani ti chuan chutia boy taka na atholai chuan charity na thona hmuna chuan police te anron lang hlul maya charity hena chuan afanu ela in be ato thu arun shil tamaya charity chuan lau thong takin ka fanu bula ka kaldu khonge a om min shwai ro ati ngala nimasela police ta chuan zep koi vel to lovin ela Bennett chu a thi to thu an shil ta a athu sha ta wang chuan charity chu a khong lo chau to ani a fapa chu ngai to chuak ngalin ani le khonge ka fapa Paris a om ti in zot le ngala police chuan ngai to su Paris chu kan kola lom anti sakta a charity chuan afapa a mu du thu choin a phi cheng to maya
afanu thi thuin a chhong bok nen police te chuan Paris chu mushi lo zok la a tha ang ifapa Parisan a u naw nu ela hi a that ani anti sakle ta a nu thinlung chu a ke som ani ber charity chu aril ru a boy to sa na kalain police ten afapa chu suspect angin anchitlat box ya afati chunga thil thlenga chuan puitling ro manna telin asia ani ama puwa kan soitawang khan Paris hi no pangdang anglo takin afing uchuak hle kan ti to kha Parisa IQ chu an hante sak chuan a IQ level za somli chuang lai alo ni ya kumsom pathum le ka chuan fingrap thak tak ani ti na ani ya puitlinga po IQ za somli chuang hi chu an om pheu pheu ringot ani kumsom pathum mi Paris chuan anaw ela chu voisom pasari ilai mai avita anaw atha nuwa 911 akolani 911 akol hian amang an mel khop maya hetia 911 akol hian thil mu swal hallucination aum thut thu soin a thil mu swal awangle amit vaya wangin anaw chu ramhuai angmain a mu thu asoya ti chuan a vitani in asoya ni a harfi meu chuan anaw chunga a thil ti rap thak tak chu a sia chau thu asoya ni 911 lodong song tunu chuan inaw chu ala chan thei mai thai sin ka soi angzelin itidonia ti in CPR ti dan de chu a shil boka anaw chu khoma om thu soin thisen tam takin a chia pia thu asoya 911 lam chuan inaw chu chhuata hlang thala CPR ti ro ti in a shil ta a nima sela omzia anei zo to lawani ome nima sela police ten elai ruang an mu hian chhuata abok khup zongin alo omani police te chuan Paris chu custody andari ta a investigation po kalpui ngalani ya investigation achanga alandan chuan elai chu viringot anilauti siatani ya elai taksa te chuan kuthak na nu ma mu chwa ani ya angonga te chuan reina nu ma mu ani boka aluruwa chuan khite a ombokani charity chu atuk jingda rukwela chuan angit na sat emawangin elai ruang chu an mu tirta a mu rual chuan a awa a chapwak waka ka fanu in min mamo lain ka omlawa min ngai dam ro ka thiam lawani atia a chapna sa hleya a fanu ruang ata zo nu chuan a fapa adwat chu mu adu thu asoileya a fanu thatu mani se nu mangai na chuan tiam chin anei lawan ti chen kha February ninga tlaya chuan a fapa Paris chu a mu an phal sak ve ta shama Paris chu juvenile detention an lo da a charity fapa dwat lai chu jumpsuit serthum rong ha in room pakhata chuan alo chuwa charity in afapa amu vele chuan lung chetakin ako a chapa abyang ate chuan afo sak boka nimasela afapa Paris chuan anu mangai na chu achang let ve haulo ngoi ringin adinga kwapo akwa let ve lawani charity chuan afapa khosa zia danglam zia chu mak ati in ashil hai hleya afapa mitmeng te chu danglam ati tak zetani afapa Paris chu ama a Paris kha ni to lavin asia ani juvenile detention center a om nu hian Paris chu psychological evaluation nei sakania psychologist te chuan charity chu afapa an test na result an hanshil chuan kapi ifapa result hi oi har itidona mase adik nge ani ti in anshil lo khlap bokani Paris chu evaluation achanga alandanin narcissist le psychopath ani ti in annem ngeta a narcissist chu mani che in ngai twa mani an limdon phot chuan midang chu nama se poi antilawa self centered person anti ang keima chau min ngai twa ro se keima chau hi kapoimo tiang chi kha ania psychopath hi chu puje afangei po in dan le shelo mi boro alauti to kha hetia Parisa psychological evaluations result asia tak no hian charity chu juvenile detention center a afapa muturin akal leya hemitum zet hi chuan nem takin dwat takin afapa chu akwa ngoi theitalo charity le afapa Paris te chu an chuwa aninkara dokan a ombok charity chuan thinrim takin enge thil thleng hi minshil ro ifarnu chunga engthil che ange iti minshil ro ti hin Paris chu a an khum shepa ari ro anabok chi thu dekshia du to bok chi chu an sum thei to lo ani nimasela chutia charity in thinrim taka an khum lai chuan kumsom pathum mi Paris chuan azidang lam tak mai chu aron lan tir ta a anu in thinrim taka zona azo lai chuan thok le khata Paris chuan do kan chu aron beng dot maya
anu charity chu aphuna sa hleya anu chu melhnain ring takin ngoi toro ati sakta ani afa pamit mengte chu adum kal mai ni hian a sha a Paris chuan anu hnena chuan in zawain in mol hlom lutuk chongkam na tak chuan in vain in mol in a tak zetani ati tamaya khangun chung jong khan tunge kani po in shelawania ti in rap thak takin anu chu anui vak vak maya hemi nu po hian nu chu nu ani tlat maya afa pa chu abeidon san thailawani tlai in kan huna piangin afa pa Paris chu motorin juvenile detention center a chuan charity chu akal ze a nimasela gartek chuan an lo tir hole ze ani a chan chu Paris chuan mu alo du ngai lo wangani ya charity nun chu akhongai thak tak zetani afanu thi dan le investigation kaldan sheturin prosecutor te a mu fo angaya afa patan defense attorney mu angai bok amala suspect angmain treat ani boxia alainat tak zetani investigation mason dan chu charity po anshil sheveta a poi khoina thlenjana khan Paris chuan zandar kwale chan vevela chuan anmani omtunu an babysitter chu homa turin ashila police ten anshia zuitak chu Parisan anum puitunu homa tura ati ma hian film chalawle rap thak tak tak website dan phalawa alo enti ansha chhuakani puitling film chu soilo puitling film a po arap thak tak tak chi in ngai sakna le in tha hial te po telna video chu darkar engamuza alo enani chumole heng thil chalaw tak tak ena wang hian police chuan in shik thak na tur aduwa anaw ela chuan acheta ni in an ngai ani forensic te chuan elai tha ani na khuma khan personal DNA po an hu chuak zoya chumai baka elai taksa chuan DNA an hu chuak boka Parisa DNA vek alo ni bokani interview pakhada chuan Parisan afarnu ela chu avilai chuan lukham emo marshmallow angmaya nem vitnia ansha thu asoya avia piang chuan muangchangin chemte chu a phoi chin thu asoi bokani police te 911 call chungchanga po khan thil an shat belleya Paris chuan anaw atha hnuin 911 a call ngalawa a thiam pakha chu bia in minute rukvel zat chu an ti photani ome chumi hnu chuan 911 a call chau ani CPR po chu alo te reng lawa lem alo changmai mai ani no pangkum som pathum mi lek che dana tan chuan arap thakin a che dan hi a fing hle ani police le investigator te mai baka Paris and call to psychiatrist chu heti hian charity chu anshila ifa paron tlo na lawyer iroi sakna zongjong poisa hi atok to I poisa zongjong hi lala I identity ine na zongjong thak danglam vekla ti chuan kal bawro ifa pa in jela changa a chwa huna po azon mu thailo na tura che kal bawro anti sakhialani nimasela heti chungpo hian charity chuan afa pa chu abeidon sandu chuang lawa afa pa chuan tinadon po ni se atwar mai zok lawang ti tunge soi thei Paris chu akum alano pan emawangin achunga shemna sang tak siam sak thei ani lawa nimasela kumsomli chung lungin tang turin ti ani thunga tuna chuan Paris po poitling ani vetowa kumsang ni somni pasari hian perola chwa phalsak ani dona charity point afano shadreng ani thainan Ella Foundation te adina Ella Foundation kaltlang hian thil chatam tak atito ani tunthlengin charity chuan afapa ahmangai afanu thatu Paris chu jela atlo ze a ama a psychological evaluation nei sak ani hnu khan Paris chuan evaluation dang nei adu to mi alovani